Gemi bugiririo muno rathukia wa baruti ni cia gemirio utuku wa gukio muthi icigo-ini itiganite cia bururi kuria Akenya mareyumiritie na njira nene kunyitanira na thii yothe hari gukungwira mwaka mweru wa 2025. Goko Nairobi Akenya mareyumiritie na njira nene irabuini undu umwe na nyumbaini cia ikeno kurugia mwaka kuria marakunguire mwaka uyu mweru magitariria matanya mao ma maundu kwagirira mwaka uyu gukiringithanio na mwaka muhituku. Na no tuhoe mwathani mwaka uyu woka twina matarajio maingi muno kibiashara na hamwe na bururi witu tukorwo Ngai atuongose akorwo hamwe na ithui. What we're hoping for 2025, which we are optimistic about, is good governance, and also we are optimistic that it's going to be a peaceful year. Kwa kweli hata bila masaibu ingine yote, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa vile tumeweza kusherehekea na kumaliza mwaka vyema. Kawitu ndurari mwega muno, ona andu aingi ni moyo uguo, siasa irari nyingi muno, turagereire maundu maingi muno. No ni ndita muikari wa Nairobi na nikuo economy ikoragwo vibrant, tutikwenda gukua ngoro tondu riu ona twakua ri twakua ngoro most of us nitugutuka devastated. Amwe yao marahuthirire mweke uyu gukirira thirikari kumana na kuongerereka gwa ciiko cia unyitani migwate wa mbeu njithi goko angi mathingatite thirikari kurongoreria ugacirithia wa utonga wa bururi mwaka uyu niguo kumehereria mitangiko iria magomeire mwaka muhituku wa 2024. Nitukwendete mutongoria wa bururi no riri ari kaundu uria gatari kwega kunyita ithu andu ethi migwete nwikite kaundu koru muno. Wakeri nie nyumete Laikipia ngoka guku gwetha koguo ri ningioya utogoitheria maguta tondu mathina ni maingi muno guku. Mbara icio mena cio cia politics itigota gututeithia ithui tondu aya akwirera kibiashara ni makwenda mambe ma avoid mbara ciao makamombo magerie tuthikiriria magerie gwiciria uria ithui tungikura. Basically 2024 has been frustrating years for us because whatever we expected atukupata. We haven't met our expectations, especially from the government. We hope and wish that the government will do better come 2025. Tondu ucumi wa bururi ndurari mwega na tuona nginya wananchi makiraramika ni tondu ona twahingura biashara wira ndurari mwega na no tuhoe nginya thirikari magoti mau iratuongerere maige marore. Kaunti-ini ya Kilifi bicera hanaga utau kuria Akenya mareyumiritie na njira nene irabuini na marachangamurwo ni aini matiganite kuma mwena uyu wa gicua-ini guku maratariirie matanya ma maundu kwagirira mwaka uyu ukiringithanio na mwaka muhituku uria magwetete ta gukorwo uragumeirwo ni mathina kihiri. Wasanii wetu tumewaenzi, wasanii wenyeji wa Kilifi. Hatuna haja kukodisha wa nje, tulipe pesa na wetu tuko nao hapa. Kwa hivyo mali tumesherekea our local artists, tunawaenzi na tutawaenzi huo muda wote. Na kwa kaunti-ini ya Mombasa Kenya marekinyitie na njira nene mikawa-ini itiganite niguo gukungwira mwaka mweru kuria marakenaniire na njira ya nyimbo na marathingata thirikari kumurika weru magoti maria makoretwo magathikirwo ruhonge ruru ari itemi-ini ria kuruteithiriria gukura na guthondeka mieke mingi ya mawira. Mambo yaweze kurudishwa chini kidogo, mwananchi wa kawaida aweze kuenjoy being in Kenya, na hata pia wafanyikazi tunaumia sana juu ya hii tax imeenda juu. Na waikaria kaunti ya Baringo na matina tigwo na thutha kuria nduriri cia Ilchamus Tugen na Pokot iria ikoretwo igiokanirira iracemanirie mwena ucio niguo kunyita ugeni mwaka mweru guku iraiguithaniirie guthingata na guikarania na thayo niguo kugacirithio thii wa na mbere wa mwena ucio. Wherever there is peace, everything thrives, whereby even the business will thrive, everything, and people will live. This is the year that as people are celebrating this end year, most of the returnees in our places were celebrated their end year 2024 Christmas at their homes. Girivotera Kameme TV, Jitoko Maura, Wagunya.